Klaliyê din di rojnameyê de nivîseke ye û jî nivîsa Fehîm Muşîk qala berdêla Rojava û siyaseta Amerîkayê dike li ser vê mijarê jî nivîsandiye ku stratejiyeke çawa li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin em ên jî çavekê li vê nivîsiyê bigerîn bêka Fehîm Muşîk di nivîsa xwe de çi gotiye. د کاپیتالیزم د سیاست ریا خو به لوبیان وت کې اف سیاستا بریا لوبیان ته مشاندن زیاتر ل امریکای بر بچاوه به حسانی مروفت کاری بیجی کو نامزد این دخوازن بینه هلبجارتن حتی پشتگیریا لوبیان نگرین نکارم سرب کevin هر وا او آلین کو دخوازن باندورا خو ل سیاست امریکای بکن او جی سری ل شرکتان او لوبیات ددن وکه مثال ترکیه جبو بکاربیل امریکای ریش خوره وکه میلیونان دلارات دی شرکتان داکو بکاربی لگل لوبیان جخوره جیب بکه اویک جعالی کردان و به تایبتی جعالی روجاوای کردستانی و جدا مشیا ین روجاوای کردستانی لجیهان دین ناساندن نه لوبی بون د سری ده شروان انجن این کرد همو شروانین برخودیر یوی بشا کردستانی بون شرعی لدیجی دایشه به تایبتی جی برخودانا کوبانی هم پیوا روجاوا و هم جی دروشمه جن جیان آزادی لتواهی جیهانی بلافکر او یک بو سدم که امریکا مجبور ما پشتگیریا لشکری بده شروانین کرد بینجی جوتما 2014 و کنها دبیرامن ده و شوی به هزاران شروان و سویل لبردریه مرشید پناره آسه مابون و لدیجی هزین دایشه لبرخوددان داعشیان به هوانان ایریشواند کر شروانان دوج شربر ندابون لخطین پیش به چالاکین بباندور لدیجی داعشی شر خود دوماندن لخطره مزن بو او شب لتواهی جهانی میلیونان کرد و دوستین کردان رابون سرپریان لهر دری بون لمترویان لبالا فرخانیان لناوند باجاران بون ولاتین جودا جودا سیاست مدار و رایدارین وان ولاتان جی پشتگیرین خویش بو شروانین کرد اشکره کرن وی که هر تشت کو هراند امریکا و هزین دن الناف کوالیسیون آل دیجی دایشه دست به ایریشین هوایی کرن کنو کرد وی پیواجوی داویل دایشیانی دایش دمک کرده دستلاتاریا خویا بجایب تمامی وندا کر دنیا جترسا دایش رزگار بو مخابن بردلا لوبیا کردان بگرانی هات داین بله جهانی کردان ناس کر به منتداری بحثا کردان کر لیدوی شریده 11,000 شروان کرد شهید کتن نیزی 25,000 شروان جی بریندار بون لامریکای هلبجارتن چه بو اوباما ج پارتیا دموکرات وندا کر و ترامپ ج پارتیا کومار پاریز هات سر حکم ددما ترامپ ته امریکا devje piştgiriya leşkerî berneda lê li paşderiyan bi Erdogan re bazirganiyên qirêj kirin heman bazarî ji aliyê Putin ve jî hatine kirin ev qirêj jî bûne sedem ku Efrîn girê spî û serêkaniyê ji aliyê hêzên Tirkiye ve hatine dagir kirin em nizanin lê ev yek belkî di windakirina Trump de jî tesîra xwe kir gelek hilbijêrên Amerîkî tiştên Trump kirbû weke xiyaneta bi Kurdan bilêv dikir ji ber vêkê ne tenê prestîja Trump her wiha prestîja rayedarên wê demê jî şikest nexwar. Bandora herî zêde jî li ser Partiya Komar Parêz bû. Nihatê dîtin ku Partiya Komar Parêz û rayedarên dema Trump dixwazin vêyekê serrast bikin. Ziyaretên vê dawiyê mirov dikarê bi vî rengî binirxîne. Wezîrê Beravaniyê Kevin ji bo ku bêriya Rojava kiribû neçû Rojava. Ew dixwaze beriya hilbijartinê hem prestîja xwe hem jî prestîja partiya xwe careke din ji ser Kurdan serrast bike.